BPF हानजाया जोबस्रांलांनायनि लामा फारसे थांबाय नामा? हाग्रामा महिलारिया हिर' जानो नाजानाया बिग जिर' जासिगोन नामा? যিখিনি আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ লগত যিখিনি চেন্ট্ৰেল লিডাৰ আছিলে আপোনালোকে গম পায় বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি मिरु एसामिस BPF सेलनि गाहाय नेहाथारि शरद पाठक बिथाङा BPF हानजाखौ नागारनायनि उनाव गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। गिबियावनो हेल्ल'ब्लग ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय। शरद पाठक बिथाङा सालबारि ब्लक कमिटिनि आसामिस सेलनि सासे दैदेनगिरि होननानै सारेन्डार जाहैनाय नैबे निउसखौहाय जोंहा बड'लेण्ड रादाब चेनेलावहाय खनले बारंबार मैया दाखालिनि समावहाय दामबाय थानायखौ जों बयबो नुदों नङा होमब्ला? नाथाय बेनि गुबै जाहोना मा नैबेखौहाय बिथांमोना नायबिजिरालासे हाग्रामानि दोलोनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय सानफा एफा दोलो नागारनानै थांगासिनो दङ। BPFआ बिग जिर' होननानैहाय सासे एंकरा जोबोद माने मोनसे स्टाइलिश एक्शन लानानैहाय बिथाङा निउस एंकारिं खालामनानै फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय नैबे दा सोराङाव फैबाय कास्टम बसुमतारी आदा बिथाङा बेखौ स्पष्ट खालामनानै बुंदों। बिथाङा मा बुंदों नैबेखौ नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लायोब्ला थारैनो बुजिना मोनगोन। আমাৰ দলত বৰ্তমান কোনো আসামিজ সেল নাই, এনেকা গঠন কৰা হোৱা নাই। আসামিজ সেলৰ সেক্ৰেটাৰী কি শৰদ পাঠক না কি তেখেতে বোলে ৰিজাইন দিছে, হয় এইটো ময়ো ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ। কিন্তু আমাৰ BPF দলৰ যি সেল আছে এই সেলৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন টিম কেইমাহমান আগত আমাৰ দলৰ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে গঠন কৰি দিছে আৰু এই সেলৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন টিমত মই নিজে কনভেনৰ। আৰু মই জানা মতে আমাৰ এতিয়া 6টা জাতীয় সেল আছে। এইটো হ'ল বেংগলী সেল, মাইনৰিটি সেল, কোচ ৰাজবংশী সেল, আদিবাসী সেল, গোৰ্খা সেল আৰু নাথ যোগী সেল। 6টা BPF দলৰ সেল কমিটি আছে আৰু লাষ্ট আমাৰ CWCত সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু আমি 3টা সেল গঠন কৰিব, ৰাভা সেল, চতুৰ্থ সেল আৰু হিন্দীভাষী সেল। रायजो नोंथांमोना खोनाबाय बिथाङा मा बुंदों आरो नैबे सरथोर आरो आसामिस सेल होनाय खुनु बेबायदि सेल बर्तमान बानायनाय जायाखै। गासै 6टा सेल गठन खालामनाय जादों होननानैबो बिथाङा फोरमायदों। नाथाय दा उननि समफोरावहाय आरो 3 सेल बानायबावगोन बा दाबावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दानिया सालबारि जिल्लानि BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोनसे आरोबाव प्रेस मिट होबावो। नैबेयावहाय बिथांमोना फोरमायो जे शरद पाठकआ सासे असामाजिक खामानि मावनानैहाय जेलबो जाबोबावनायसोनो बिथाङा। स' नैबेबायदि सोद्रोमाफोरखौहाय बेयावहाय जयनिं लाहोनानै बिथांमोना प्रेस मिट खालामनानै रायजो राजाफोरखौहाय नंखाय बांखाय मिसलिड खालामहोबाय थानायखौ जोङो दिनै नैबे मोननै निउस चेनेलावहाय गोबां फोसावनायखौ जों नुनो मोनबाय थागासिनो दङ। आं सानो निउस चेनेला नैबेबायदि वान साइडेड होनना बुङो नङा होमबा? इउटुबारफोरखौ कनसिडार खालामनो हायो। जेनेबा जोंखौ आं जेब्लायबो बुंदों, आं सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों, जोंखौ सोरबा मोजां मोननाय सेलेक्टेड पार्सनफोरासो नायगोन। नाथाय निउस चेनेलखौ एज अ होल बयबो नायो, मा खौरां फैदों होननानै बयबो नायो। स' नैबे बेलायाव जुदि नोंथांमोना नैबेबायदि निउसखौ सावोब्ला जोङो दिनैनि समावहाय सोरखौ लानानै बा सोरनि सायाव बिजिरनायखौ मोनगोन। जुदि दिनैनि बेलायावहाय मिडिया पर्टेल निउसफोराबो बेबायदि जुदि मोनसे साइड अबेबा मोनसे साइडथिंनि खोथाखौल' दामबाय थायोब्ला सैथोआ बोरैहाय सोराङाव फैगोन? माबायदिहाय खौरां फोसावनाय जागोन बियो? जुदि सोरबा मोनसेनिखौल' दामबाय थानानै दिन्थियोब्ला, सोरबा मोनसेनिखौल' पजिटिभ निउस जेब्लायबो होबाय थायोब्ला, जुदि नेगेटिभआनो गैखालाब्ला, अब्ला जोङो थारैनो बुजिखानो हायो मा बे निउस बा उमुक तुमुक निउस चेनेलावहाय जोङो अनलि पजिटिभखौल' मोनखागोन, बेवहाय नेगेटिभ खुनु गैया। थारमाने बियो सोरबा पार्टिनि टेक लानानै खामानि मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। आচ্ছা जियानो हक, दा नोंथांमोना नैबे सालबारि जिल्लानि BPFनि दोलोनि दैदेनगिरि माखासेफोरा शरद पाठकनि सायाव मा बिबुंथि होदों नैबेखौ नोंथांमोना खोनासंना लायोब्ला गासिबो खोथाखौ स्पष्टयै बुजिनानै मोनगोन। ইপিনে অসামাজিক কামত লিপ্ত হৈ পেলাই জেলক হাতি আহিলে, তাৰে পিছত
হালবাৰী ব্লক কমিটি আকৌ ৰিচাবল কৰা হৈছিল ৰিচাবল কৰা সময়ত তেখেতৰ নামটো বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে বা কাটা হৈছে তেখেতৰ নামটো এই কমিটি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই তাৰে পিছত BPF দলৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাই আমিও তেখেতক ইনভাইট নকৰোঁ সভা সমিতিত তেনেকুৱা ৰৈ আছে হঠাৎকৈ যোৱাকালি মিডিয়াত এটা প্ৰেছ মিট দেখিলোঁ অনাবৰো এটা কিবা এপ্ৰুভ হ'ব অনাবৰো বা এছামিজ চেল বুলি এটা এপ্ৰুভ হোৱা বুলি তেখেতেও অজত এটা আনিছে কিন্তু আমাৰ BPF দলৰ আছে চেল কেনেকুৱা আছে আমাৰ দলত 6টা চেল গঠন হৈছে এতিয়া আদিবাসী চেল মাইনৰিটি চেল নাথ জনগোষ্ঠী চেল গোৰ্খা চেল আৰু কি ৰাজবংশী চেল আৰু আকৌ আমাৰ 3টা চেল গঠন হ'ব গৈ আছে ৰাভা জনগোষ্ঠী চেল হিন্দীভাষী চেল আৰু সূত্ৰধৰ জনগোষ্ঠী চেল গঠন হ'ব গৈ আছে আমাৰ চেল সেইখিনি আমাৰ এছামিজ বুলি চেল বা অনাবৰো বুলি চেল কোনো ধৰণে এপ্ৰুভ হোৱা নাই তো এপ্ৰুভ হ'লে কোনে দিলা হয় আমাৰ BPF দলৰ প্ৰধান হাইকমাণ্ড সন্মানীয় আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে এপ্ৰুভ দিলা হয় তো কোনো ধৰণৰ এপ্ৰুভ নাই এই আমি সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ডিচিশ্যন ল'ব গৈ আছোঁ আমি তেখেতৰ বিৰোধী আমি এটা এভেৰ দিম এতিয়া তেখেতে আমাক কৈফত দিব লাগিব যে আমি আইনগত হিচাপে আমি আইনত যাম তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ আমি যোজা কৰিম এতিয়া এই অঘাত মিছা কথা কোৱা ব্যক্তি আপোনালোকে যদি মিডিয়াৰ যোগেতে এই অঞ্চল যোনটো বাবাৰী অঞ্চলত যদি তেখেতৰ হিষ্ট্ৰী যদি আপোনালোকে যদি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হয় তেখেতৰ লাইফষ্টাইল কি কৰিছে এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আৰু এটা সময়ত নিজে এটা অসাংবাদিক দল এটা কৰা আছিলে অনাবৰো দলৰ মানুহ আছিলে তেখেতে যে কি বড়ো বুলি এটা এভইড কৰি পেলাই এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই অনাবৰো দল সংগঠন কৰিছিল তেখেতে অনাবৰো দল হৈ কাম কৰি আহিছিল নিজৰ এটা ভুল হৈছে বুলি স্বীকাৰ কৰি পেলাই আমাৰ দলত আহিছিল বহুত কথা কৈছিলে কিন্তু আমি পিছত গম পালোঁ যে তেখেতৰ শৰৎ পাঠক ৰূপে কি বিষ্ণু পাঠক দুটা নামেৰে মাতে আকৌ কি কৈ আছে তেখেতে UPPৰ সুৰ মিলাই কেইটামান কথা কোৱা দেখা পাইছোঁ মই মিডিয়াত BPF দলে বোলে BPF দলকে যোগদান কৰাই আছে BPF দল सरायजा नोंथांमोना नैबे क्लिप्सखौहाय नायनानै गासिबो खोथाखौ बुजिबाय जानांगौ आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां होनो होननानै सानदों आङो जोंहा माखासे भिउवार्सफोराबो नायो जेला बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां UPPL दलनि नाजानायावहाय गासै गं 41 गासै टोटेल 41 गामि जितु सीमा बारायनाय जादोंमोन नैबेखौहाय गभर्नरनि फारसे मोनसे नटिफिकेशन फैदों स' बुंनांगोन जोङो बिथांमोना दिनै BTC आवहाय सरजाबफाबाय बा BTR आवहाय हाबबाय बेनिफ्राय थांनाय सुपार 50 नि जितु नाजानायनि गेजेरजों जोंनि माखासे बर' लाइमोन बर' बिजाथिफोराहाय UPSC मेन्स आवहाय क्लियार खालामनो हादों होननानै जोङो खौरां मोननाय जादों स' नैबेखौहाय नोंथांमोना गोबां निउस चेनेल्सफोरावहाय होगासिनो दङ बेखौबो नायनानै लानो हागोन स' दिनैनि भिडिअ नैबेसिनोसै आरो फिन खनसे लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट टाइम टिल देन स्टे ट्युन बाय